지수 크리스토는 바에 하니 하이지니 바이블 쓰는 거 람쏘고 게 바디 ini 하니 하이 로만 자보슨 당ላይ 피하는 좀 바이 나네 백학 디힌 당ላይ 동카 chapter 13 verse 11 이쯤에 14 조라 last 조라 ang koron norok omohai masema tongthai tamni hunke tabuk bubotei sal abo norok sawi mano norok ni sisana jora sokpaikya tamni hunke जों बैला पयतो खलाय प्रोनि स्लाय tabuk जों मोथां जाकना सालसे दैबो सामपाखा हर आइदतै अंका साल फाइना नायका फाइदि जों मनाक मावो सामं खलायमा रकनो याकालायसियानो पहरो जबा नांलायना बागै दासें यागो नालायसियानो जुगनो चुवाक नंगै जुरां वायजालायावै बैताला अंलायावै sak tongthok tonglayaवै bulai toglai englaiyawe musulayawe faidi जों salni pohoro tongnai ro hai kahamke tonglai siana hake sobrai jisu kristoni da seng yagonadi sakni muchungtei tongna bagai tongmung hamya tongna ta wansukdi o elembak porimani bisintei kaito suno ketalke hamare kleiten engga जों गोबां सोलोंलायखा जों authority ni kok nana nangnai teman mula bebal authority ne kaitor bay snam jakmani ba kaitor bay jakmani tabok oronisimi geseng dugo warning romani apostle paul ne bisinte warning romani seng dugo oro tmaisa tabok unka belai kena this is the high time ni sabro ke seng tabok paithak ni molo basaja engke belai kena जों sian engthai o jora belai kena painono yakeba belai kena wansuk jaknai jora जों je tabok tongmani engka jisu kristo phainani ba phaimana jisu kristo bai जों anytime जों malai mana teman mala boje samani beba जों nangai tongmani logo ba beba bo ang फाइनान्स कां ओमहाय इंनाय नै सामानि आबो बेबाक न इंबायख्या हानि बागै जों उ जरावो दंगो ओमहाय जरावो जिसुबाय बो किफिला हमनि किफिल मानि जरावो बोबाय जों मालाय माव ओमहाय जरावो जों ताबक रन्डि जों का पाइथाकनि खारनाय ताबक जों रिले रगनोबो रिले खारमानि निरक सिबायना खरगब्रै बासावै लाथा सालायलायबै एगे पाइथाकनि खारनाय खरगब्रै इंका पहिला सिगां सेकेन्ड थार्ड गोसों खाताबो पाइथाकनि खारनाय जों ख्रिस्ट जिसु फाइनानि सिगां जे इंनाय हमनि जों ताबक जोंनि मकल बायथां नुका गावमा जों इंमानि नुका ताबक रन्डि बलनि जराव बरासो गोबां नुगिया बनि उलनि जराव बासो गोबां नुगिया आइबर tabokle bebasin jene mokol bai thang luka ai bagai kaido u zorawo bono poito khlai nai rokno ready ingi tongrunani bo musung jag bo nayo sing ready ingi tong thung nei tamba u zora angka belai kana omo hai zora jisu kristo je kuno somoyo bo kipilei mana anytime chop zora painanok jora painanok goseng tabo lugo omhai ke kok sawu padi lugo thangai na Luke chapter 12 verse 54 by 55 jisu borok no hai hnei bo saka sauthang bai bukha jumui kasama nokkeno norok watui wanai kha hno wabu salgrabai bekhakni nokbat sipma nokkeno sadung tungnai kha no tubutung gatabo mo israel lokno samani norok nokhat na ye sadung tungnai ba watui wanai
ba nok bar sinai omo haiken nerok sawi mano phiaba omo haino Jesu Kristo bo phainai hnei samani abo ungei tongmani sin mokol bai nugui tongo ani bagai bo phainani bo sampakha Hebrew rogo bu kok no sawo जों bono poitok khlainai rok ba kubui ke poitok khlainai rok borok naisingui tongo Hebrew chapter 9 verse 28 ro bo teisa kipilai no जों naisingui tongo khalogi naisingui tongo khatungma bai naisingui tongo tmani hole bo phaipro je kok romani abo जों mannai jeni bwsak जों sasawo slaijagui thangnai abo haini hai Jesu Kristo je bo salangmani ang phainani sikang omohai wngnai mani bebagno जों tabok sini mokol bai thangbai जों nukha engkha phari thangnai Hebrew chapter 9 verse 28 abo haikeno Kristo bo asuk borokni sumsokno sikakna bagai waisya no sakna rukha bo tei waisya phaipina sumsok sikakna bagiya bono naisingui tongnai rokno muthangna bagai se phainai bono naisingui tongnai rokno muthangna bagai se o muthangnai ni humani abo bono naisingui tongnai rokno na phainani phainai English ka haini sawo to those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. O salvation, or salvation humani babono mutang nai ni humani abo, jengno polani mutang nai humani. Jengno jini besak no temanai sengsa sakai lang nai. Jengno jini besak no sungsok ni sekagai bobai baksa jengno lang nai. Hai bagai Christian rock. जों सिसावै दंथाय अमा थुरानि जराया जों ताबक मोथांजाखा जों ताबक सिसानानै जरा सिसाइ दंनानै जरा बबोफ्रो फाइनो जों सिया दिनैबो खोना फाइमाना जेफ्रोनो ब फाइमाना तमामले ब फाइनाय नै सामानि जराबो अमहाय अंनाय नै हमन बेबागनो ओंखा गबोज ताबो जेखुनो जराव फाइमाना बतिक्सा खालोगै दंगैसि जेफ्रोनो ब लुपा सांगै रफाइमाना Ephesians chapter 5 wahai ni sawo paritang ini Ephesians chapter 5 verse 14 Ephesians 5:14 tamni hunba mungsasuk pangke nukjak keno abo pohor ungkha abo baino omo hai hnei sajaka o muktri tangjak sisadi tangai basadi hake Kristoni pohor nini saka klainai o muktri tangja nerok sisadi nerok basa sidi kaitor Kristo nono 증서사 klainai aini so o muktri tangjak sisadi tangai basadi hake Kristoni pohor nini saka klainai keseng tabuk tunani jorai tunani manena sengsani borok jodan tuja sengsani borok jodan gethei haini bagi borok subusi samaya jeng tabuk jengno methangka jeng tabuk gethang tabuk jengno sisauma haibana gethang methang jakphano thui tongmana nge thui tongkhangke mungsa sia tabuk noni nang tuja siko khawai bebak lang thamaika mungsa sia sisaibe mungsa kriya haibla nge thui tongkhangke borok muktri thangjago ganarok duma ngi tong sia baksa muktri li ke muktri hai belai muktri koloza nge mungsa sia geseng tabo bak kaitor seno sawo ta thudi tau sisa tunani joraya sisana ni jora kwang mo borok sengsa ni borok khaino sengsa ni borok ka gethei mi donaradi ge borok khaino sengsa ni borok wasok tino gethei borok toma wansok ma borok sengsa ni no wansok gethei manai no wansok gethang borok gethang ni no wansok na jeng u sengsa ni manai kaito ni mokolo mungsai Kristan kebai Kristan ke jeng sengsa no tui wansok ya Hari jeng hanya kibel tang lebis nai Roman chapter 13 verse 12 hor aitutui engkha sal phaina naikha
फायदि जों मोनाक मावो सामों खालायमा रखनो याखालायसिगानो पहरो जबा नांलायना बागै दासिं याको नालायसिगानो अरो हर आयना नायख्या साल साल पाखा साल पाना नायख्या जों मोनाक मावो गोबां मजरा sebaiknya jisu फायनायनि सिगां बाइबेलाव सावो संसा संसबाय कपलं ngana tabo संसा संसबाय कपलं संसा asik monago sogika जों wan sogoi panai meya हानि बागै संसार मोनाक संसक कपलं ngrere मोनाक ngrere bu संसारनि bu साफारere जों मैदखायनो मोनो अमनि जराबो सदम गमरा संसक belai kusugo somabai jepro जों लाइबोमा नायनिका के जेफ्रो बरकनि संसक कुसुगो सकसगो माने लिमिट नि फादारो सगयो आपरो के काइतो बरकनो बुस्थु नवानि जराबो जों नुगो दैबे बुस्थु माने सदम गमरा हरनि कथ हरनि वादै बाबि सकसमाने के जों अमो हायके नुगो के ओ संसार ताबो बखायनो संसक बुंसखा कुसुगो सकसखा लिमिट फादारो सगिखा जिसु ख्रिस्ट जेफ्रोनो ओ संसानो दंस खालायफैनाय सकमर फैनाय हानि बेलेखनो ताबो किरि संसा हानि बागै जों सिसावै दंथाय फारि तिमथियाव थांनाय सेकेंड तिमथि 3 1/5 chapter 3 verse 1/5 1 निचिमी 5 जरा 1 निचिमी 5 जरा मल पाइना फुरुनि क नों अकगनो सिरि मल पाइना फुरु बेलाय तंकेसेब नाय बरक रक्साकनि काहामसिमी नायनाय रांनि बागै खामायनाय ककतर सानाय कुंसुकनाय बरक लाजिरनाय बुमा बुफानि कक खनाया नाय हामबायरिया नाय काइदनो सुरिया नाय बरक खायरगिया नाय माया चाया नाय कक हामिया सानाय बेबागो no yak layai thamsi kutung नाय बरक काहामनो नायस्लेनाय बरक बान्दिनाय yang wansuk yawi samungtangnay kungsugui torsanay borok kaitono hamjagya yawi tongthok chathokno hamjak kuknay borok chini dormoni tongmung tuino tongnay haipano aboni soy phanno ke nornay abo tui borok rok baita tongdi borok baitangni molo tamangnay जों स्राय के नुका तंकेसेब नाय सागनि काहामसिनि वांसंनाय बरक रांनो मकल नाय रांनो नजोकनोसै बरम रकुकनाय तर्जा कुकनाय रांनि बागै बेबा खालायनाय ककतर सानाय कुंसुकनाय लाजिरनाय नाय बमबुफानि ककनाया इंग्रुक नाय हामबायरिया नाय काइतनो सुरिया नाय काइतनो बुकुबाय सुरिनाय बुखाबाय सुरिया नाय तंनि बनि फाननो अरो बनि फाननो नरनाय काइतनो सुरिनि तंनाय हापनो बनि फाननो बुखारिया नाय जों अमायखे नुगो गेतावक जों अमाहायनो नुगैदों ele बुमाफानि ककनाया स्रायरो गंसुंनो बांग्रो रांनो हामजाकनाय बांग्रो रांनि बागै बेबा खालायमानो ताबो सा फालिमानो सुवाक फालिमानो हामियाखनि सिरि फानो बुथारिमानो माने बरकनि थानि ताबो मनुष्यत्व नि बांला बायसे हबो याकेबा मानाय कग्रय तमासिनाय बरक निजे बरक मुनिश अबनि जे तंथाय तो करिखा मानसिकता करिखा रांनि बागै जेफान खालायमा ह्यूमैनिटी करिखा के अवनो आगिने कक साजा आगिरको संनुगो बरक खरकसा आगे आंसराय प्ररगो नुगो पारारगो नगर फायै नक बायखांके जहतो पालपाल मेलिबुई नुकनाय रक टिसाय रलाय बनि नक ताबक आनिया नै काटै थांबाय नै आनिया गनो पाइखा हाया न के लगेरो लायो काहावो करिखा रांनि बागै के जेफान खालायमासै दालाबो सालायनि हा बुसाना फासे फालमासि उनखौनो वासुगैनायसै निके अमो हाइजराबो सबक सुनतो निके
바이블로 우꼭 누사고 어머 하이저라 속페나이 바이탁네 몰로 이거 우 어머로 무슨 원 소리니 그냥 바이블 베기 크랍스 그 증 belai kana tabo shishawi dong thai u manak ma zorawo u manak ma hawo zeng engka poh ni besa zeng engka pohor punuk nai ba jati kuseng nai manago jati cingro nai hai bagai zeng borok hai ke tong thai ka jati seng mali asin borok tuma nuk sinai zeng juda engkai zeng sian engkai zeng shishawi dong thai 그러니까 대부 보러 외박스는 승 문하고 클라이 동타이 그래 문학 만에 다 문하고 승 하야 삼은 클라이 보러록 삼은 하야 보러 클라이 문하고는 클라이 치콕 망콕 문하고는 클라이 하야 삼은 문하고는 클라이 부이베 녹성만 자가 보러록 하야 클라이 녹야 자가고 문학 자가고는 클라이 Second Corinthians chapter 7 verse 1 Second Corinthians chapter 7 verse 1 Akugro kokno bebak no jini thani reza hage phaidi जों बसागबाय बखानि बेबा कसमनो तुलायगानो हाके गायदनो किरुई सय सय कथारके तंलायगानो चिनि हायानो सुलायगानो गायदनि कक्तबे फायदि जों कथारके गायदनि थाय तंलायगानो बर अमु हाय बरक दंगो बरक मोनागोनो तंथकजो बम हाय बरक हाया सामन खालायनाय मोनागोनो तंथकजो बैनि माने खक्सिनाय गबो मोना जरा नायसिङै दंसिनाय हायब्ला बरकनो अबो खायनि बुवानि संसिनाय मोनागोनो नायसिङै दंनाय बेबा खायानो मोनागो याबा जोंके बहरनि बोसा हायनि बागै जों थुयै दंथायगोरै जों मोनागो गलायथायगोरै जों सिसावै दंथाय बरक हाय यासों दाबो Managni borok ya, jeng pohoni borok. First Thessalonians chapter 5. First Thessalonians chapter 5. 8 jura, ang poribana. Norok engka beba no pohoni borok. Norok engka salni borok. Jeng horni borok ya. Horni borok ya. Managni borok ya. Abo baino jeng bui hai tuwi tongna kokrei. जों सिसावै दंथाय यागलाय थायगोरै हर होनके से बरक रक हर होनके से बरक रक थुओ हर होनके से बरक रक जुआक नुंलायो जों ओंखा सालनि बरक बा यागलाय थायगोरै जों पयतो बाय हामजाक मानो खाख्लाब काटिजाकनाय हायके से गाथाय मोथांजाकनाय हनै खादुं मानो हरक Kati jak nai hai thup thai. Ngani mokot thu thai. Kai tu ni kok no. Kai tu ni amono. Sing jo to no poho ni bus. Sing menak ni bus hai. Hai bagi sing thui tong thai kiri. Ada mana bui tong tui sing tong thai kiri. Bui nai tui sing nai thai kiri. Bui tong thok tui sing tong thok thai kiri. Sini tong thok mana ka kai to. Ni bai kai tu ni bus hasen. Mol brum kai tu bai tong ina. 제자가 코스토 덱도 그의 문학 그의 아로자가 성 동이냐 어브스랍산의 야구로 정 알아듣나요 정 시사자 정 녹자 뭐로 녹이야 우 보호는 노호야 우 동톡 숙노 하는 노호야 정 녹자 그는 녹자 때 원소는 안 능 녹자 그게 바하이게 뭐로 하게 동말랑 녹자 뭐로 녹이야 뭐로 하게 동마야 그왕마 어머 하이sen 누구 못하러고 랑살라이 시다비다 못하노 시다비다 동문부 시다비다 사탄이 농탄이 부 시다비다 동라이 살라이 타니 시다비다 비앙 버니 부히 크리스탄이 비싱거노 부히 그냥 부사이 버니 부히 베kok로 라이 캬부 뜨이 칼 라이 캬부 베즈와 동문 동라이 캬부 어머 하이 보드레 보 어머 승산이 벌어 문학니 버럭 어머 하이게 동
pohoni borok omahike tongmaya omahike tongnai rok kubi borok pohoni borok ungyaku baksa borok ke mothani Chris rangno bo sawi mangsang jagli nijani rangno no klaima ke klaika kubi pohoni borok ke bukhawo kosto nangnai kaitono kirinai omahai samung klaina ramne bagi omahai samung kayane bagi kirima tongnai ge sungsani borok rok ke nosung luge sisi ya tomake kirisinai kaito bu sunai hem siliya omahai ngnai hne bu siliya o sungsani mangkene borok baikya piaba pohoni borok ke omahai ngmaya kaito rungka pohor जों pohoni busa जों boni busa mane जों pohoni busa hani bagai जों pohoni busa ba pohor wono जों himthai pohorni borok tong mahikene जों tongthai nung pohoro samung haya klaimaya mangsa klaikene bui nuknai no phawo nuknai mana gongke bui nung klaibo nukliya nge जों bono siu जों kaito nugui tong जों pohoni busa hani bagai nukjak nai Ephesians chapter 5 verse 8 of tumansa nirok salsa manak ni busa tongmani pia batao nirok pohor ni busa hani bagai pohor ni busa haikena himdi tongdi nisi Ephesians chapter 5 verse 8 nirok pore ni mana जों जे प्रोसेस जा जों तमां tong ani kala तमां tong जों siu habla nang thui tong khaka mai ku tokma bisiliya mai khama bisiliya no khor ungi tong bisiliya nok farjaya bisiliya ui sikok phai dong bisiliya sisa ke bebang non sina jung sisa jak ke sung sinai amrok no ke sisa ui dong kang ke sikok phai mi First Thessalonians chapter 5 verse 4 ani hayam pore puni mo tamuke takuro norok munak mawo tongya bla hake asal sikok haike norok ni thani asomsa phaigla Kristo sikok haike phainai hinise pia ba chini bagi taw sikok hai ingmaya tamane mole जों sisogui dong जों sisawi dong nai sogui dong borok rok ni bagi ke sikok hai kai dong ka pohon जों pohon ni busa bai ke जों munak mani busa hai ke जों tongi mana abo ngmaya pila John pare thangai na pila John chapter 1 verse 5 and 6 chapter 1 verse 5 and 6 kaidor engkha pohor kok pokrogo जों bini sajlani thani khanawi norokno samani kok engkha omo kaidor engkha pohor bini bisingo kisisa phano munak makrei tumungno जों bobai thansa ke tongo hnei sawi munako tongke जों kogobo te samungobo tatal engmaklai जों boni busa hnei sawi जों munakmo tongkangke जों dalla tatal pohoni busa mane जों boni busa haikene जों tongtai pohoron tongtai manak mane borok ya manak mane borok sabu sungsani borok dalar sake nang dalar sasine sungsani borok bini rang samana mungsang jaya dol ni rang samana mungsang ya piaba pohoni borok mo thani rang musamaya bino thokawi rang samaya bino thokai meya bini haya nai meya omongka pohoni borok manak tambu manak engka जों जे लासि संसा मानैनो जों pohoro खाइमेया लासि संसा जे लासि मानि जिनिसनो जों बैबाय नुकजादि जों खाइमेया मोनाक माहो माखै बैनि मानि खक्सावनि लासि संसा याले बैताला तवनि लासि संसा हाइब्ले नगे बोनो जों pohoro खाइमेया गेजे जमानैनो जों खगुइ खायो उमुक खालायो बंका monak manisam lasi masangsa Bible so baksa omohai lasi sangsa kogrok no sisi samaya
nisa samaya kogro जों बाइबेलाव नुगौ अमाहायनो बर'ग्र लासि सिंसा सामोन खालायो बुखुक बायसे सिसा थौया सामोन याव माहाय गोबांमा जों नु गफायदि जों हानिहाय गिबोरै थांनाय बिसनाय ताबो 13/14 आं फरायफैयो जुआक नंगै जुरां वाइजा लायै लायावै बैताला ओंलायावै सा तंथक तंलायावै bulai toklai englaiyawi musu laiyawi phaidi जों सालनि पहरो तंनाय रखाय गाहाम के तंलाय सियानो हाके सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि दा सें यागो नादि साकनि मुचुंतै तंना बागै तंमों हामिया तंना तावान सुतै साकनि मुचुंतै तंनानि तावान सु बेबा हामियानो खिबिदि ए जिसु ख्रिस्टनो निनि कामस्लि हेके सुमुइनानि लिसो 어머는 성급의 크리스탄 성급의 가이터 노마마니 크리스토노 마마니 야굴로 जों बुसाक वलियास फलावस बुसाक नतुइ जों वानसुलिया जों बुसाक नतुइ तरजाग्लिया अको जों गोथां तंनानै बागै जों वानसुना नांगौ खालायनानै हायबानो जों फलानसि तरजागौसि जों जेफ्रो ख्रिस्टनो मानो बनि फला जोंनि थाखाय सफैया जों गोथै दंमोन गोथां ओंखा बाइबेलाव रोमान चैप्टर 8 जों आगेनो वाइसाव सोलोंलायखिया आरो हायनि सायाव रोमान कग्रबाय आं फरायफैयो हायहाय आरो तमानिसा हायनि सायाव तामके नरक साकनि मुचुंतै तंया फलानि मुचुंतै से तंगो तमंनो काइतोनि फला नरकनि बिसिंगो तंके अकक सयसे ख्रिस्टनि फला मानिया बरक बोले बिनि बरकया ख्रिस्टनि फला ग्रै आबरक काइतोनिया जों फला काइतोनि फला मानका ख्रिस्टनि फला मानका आनि बागै जों फलानो तुइसे तरजाखौ बोसागनो गोबोगोबै ख्रिस्टान र नोंगे जों बोसागनो तरजाखौ या माने ताबो आं साकनो तरजाग्लिया काइतोनो तरजाखौ नोंगे जों काइतोनो तरजाखौ मने माने मने कगनो खानासिनाय bo dagi tui tong sinai bo muchuk mano khlai sinai bono tong khatung ro sinai sakno khatung ro yawi bono khatung ro sinai sakno tong thoro yawi bono tong thoro sinai ikene जों ख्रिस्टान गाहाम अंगै मानो जों थैख्या जिसु ख्रिस्ट सिताबक सिनि बिसिंगाव हनै पल Galatians chapter 2 verse 20 हायनि साव आं जिसु ख्रिस्ट बायबाक्सा पल हायनि साव आं क्रुसो थैख्या जिसु ख्रिस्ट क्रुसो रजापुना आं बायबाक्सा थैख्या ताबो आं आंलिया आने बिसिंगाव तंनाय सुब्राय जिसु ख्रिस्टसे निसा आंतै आंलिया जों सुब्राय जिसु ख्रिस्टसे ताकसिनि बिसिंगाव ताबो अमहाय नेरक नायनिदि वाइसु सुतमा ततबा बुखुं गोथै बुखुंगो खांग्राय रक खांग्राय चिकं तेरक हावै माक्रे दं अब ततबाग लिया खांग्रायसि हायपनो साकाव के ततबाग नुजागै दं अमहायनो जों बताव साकाव के आं जों बिसिंगाव के सुब्राय जिसु ख्रिस्ट हानि बागै ताबो ततबाग बनि मनि मुसुक तै जे तुयो थांमालिया बर जे खांग्राय थांतै इसे थांसिनाय बुखुं कायसा सिदंसि अमहाय नों जोंबो ताबो ख्रिस्टनो मानखा माने जों ख्रिस्टनि आनि लिया आं लिया आनि बिसिंगाव दंनाय ख्रिस्टसे जों थैख्या आब्राहाम बनि साज्लानो आइजाकनो बुराव मामानि खरकसा सुक मामानि बनि बुसानो काइतो जेफ्रो सावै याफारदि रावै तावै याफारदि नैसाफ्रो बो याफार बो याफारनानि थांखा तमने मले बो तमने बागै अम खाइके याफारवानि बनि बखाव मानखा तमने मले आइजाक काइतो रोमानिस आफ्रो आइजाक नो जेफ्रो माने बो 99 বছর बनि बहै 90 বছর बोरै बुसा माया नो काइतो मारै रोक के उ आइजाक नो बुसा मामानि बो काइतो हानि बागै जेफ्रो काइतो सानो
bo ang bono kocok nei ke tang wi ro pan kaitor ro wi ro pinai thebai ro pinai nei boni poito temane mole busa mai ni joro busa mani ro man ke 90 বছর busa ro ma ke omai bo kaitor khlai man ani bagino bo gosi wi man kha jepro kaitor sawo thani ninis ajak songdari sajdano rathawi barokti merano rathawi barokti ke barokti bo thangka matai morayo Jisu Kristo sini bagai kebang mani khati wi tongo nising nasa ani apa ni nogo kebang mani tongo ang aro tabuk tangsok nai nirok ni bagai jaga senam sok nai ang salsa painai nirok nu napai nai niso in nirok bai tong mani nirok poi ni mana John chapter 14 no ek ni simi poi ni aro hai niso ang age nirok bai kedeng ma tongkha nirok ano sini kha nirok ano nukha mane ane apa no nukha nei Philip no samane batong o John chapter 14 no o sengsaro जों मोनसेसो no kaito ni bagai Kristo ni bagai yakaman kangke abono जों सुखनो हावो मानिनो o sengsane manai nang Kristo ni bagai yakamaya ani no nei dar rongwi tongo rang pisa bu yakamaya zora no bu yakamaya ba mungsano no yakamaya manai kuni bu yakamaya o sengsane manai kuni no Kristo ni bagai nang mungsamaya na lot ni kong mo ito mana behui umplok nahaka bo sol ni pilar ang baikya lot jepo Sodom Gomora ni thang mungsamaya Sodom Gomora bo ganang na tamane bagai Sodom Gomora o thang bo rang puisa jepro Sodom Gomora sok sajaka mungsam malang liya langta mana rik mungsa je kamani tongmane aseng nangsi giseng bo omohaina जों mungsa manai Kristo ni bagi yakamaya rang puisa jora manai kunui Kristo ni bagi yakamaya ke जों mungsa maya jeseng nang boni bagi sengsaro yakar nokhuk yakau manai kunui yakau rang puisa yakau ngana asuk no nang bobai rozak nai verse 8 Romans chapter 14 verse 8 nang poribana 14 verse 8 or tumaisa जों गोथां तंखे सुब्रायनि बागै न दङ थैखेबो सुब्रायनि बागै न थैयो हाके गोथां तंगैबो थैबो थै थाङैबो जों सुब्रायनि न जों थाङैबो सुब्रायनि थैबो सुब्रायनि माने तिनि थैबो नों सुब्राय बाक्सा दंहैनाय खोना थैबो नों सुब्राय बाक्सा दंहैनाय नों थाङै दंबो सुब्रायनि सामुं न खालायनाय अमनो ख्रिस्टान जों अर तंमाने आनि सामुंनि बागैया आनि तंथकनि बागैया आनि बागैया सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि बागैसो हानि बागै थैबो थाङैबो जों बनि बागै खालायनो बनि हानि बागै न जों थै खालायो बनि हानि बागै न थां थै खालायो दा वासो नायनि तमानि बागै जों वालाय सुग्लाय इंलाय सागनि वासो मनि बागै तमानि बागै जों रां पैसा न तै खक बांलाय सागनि बागै जागा जमी तै खक बांलाय सागनि वासो ख्रिस्टान राव ang jinis bono kemaronan Kristo bo Kristo sesini langmawo bangruk bangre nangnai mane ang ya Kristus boro ang no yakamaya जों ang no yakanan kotor samang kaibu obo ang ya Kristo plaima baise Kristo roma baise baksa borok Kristo ni hamare baise nei sawo haibana bukhawo ya boku bai kaisa sisa nung baksa omai ke sede kai to ni khai oma bai sakri manka nei so buku baise bukha bai kubu saka anke bo kai to ni bagai yapar kamu oma hai sanai kabang borok baksa dosomang susi romaya one ten si romaya nga bai ke nung kai to romani nei nung kubu kene bukhawo ya somaka kubu ini bukhawo kai to romani ni yasa kanke nung kai to ni yapar kamu 110 Roma kamu temani bagai Roma ya
ang mamani se mo ani bagi nang klai nang nai ang mawo ang pore ma bai ang sakthar mai ang mawo hani bagi ani bagi na ang klai nang nai Christian bagi te wanso makriya boni hani bagi wanso makriya boni hani bagi wanso kan kai nang yapa mani betong nai nang dosomang so tor nai dosomang so mane tambu 110 mane tambu beba omo punuk omo haiken namani beba kai to romani hani bagi ang obo no মানে দশমাংশ মানে নং ওয়ান 10 ভাগের 1 ভাগ সিমি কাইতো রমানি অম হাইয়া কাইতনি অরন ফাইমানে অম হাইয়া কাইতো বেবাগ রমানি ন কাইতো বেবা আনো রবো হানি বাগৈ খাতংগুই টংথগুই আংবনো ওয়ান 10 কিপ্লি রনায় বনি সামংনি বাগৈ বনি হানি বাগৈ অবশ্যই 110 নি ওয়ান সপন Galatians chapter 5 verse 24 no pore gue ang paisina Galatians chapter 5 verse 24 ani tiga sa Bible class mo jora kerja hani bagai ini ini mapaisina 5:24 oh hai ni sawo Kristo Jisuni borok nairo borok sak ni musung tui sak modok tui tongmano kruso kanta bui kibika Kristo ni borok lo sak musung mano kruso betharka kibika kanta bui kibika mana no sing kibiro kabano sak ni bagi sing tabok tongli Sini bagi kalbari kruso tui ne Jisu Kristo ni bagi se sak ni musung mano kibika ang tui kya mana tabu Paul ang tui kya abo ang liya ni so ang tui kya mana tabu sing bu omahay ni Kristen lo sa ang tui kya Mane ani musung mane bagi ang tonglia ani hamzak mano phlaidani bagi ang tonglia ani beba ani no u ani humani no ba ang humani no ang kibiro tagbebagno Jisu Kristo tangi bo Jisu Kristo chawi bo Jisu Kristo nungui bo Jisu Kristo tongui bo Jisu Kristo kaijagui bo Jisu Kristo thuwi bo Jisu Kristo ang lia ani bagi lia jung Jisu ni bagi si Kristo ni bagi Nga omono jeng serai ke Kristen rok sita. Hai girja tangai dongkla dong ke tawi resapka no paikya Bible kaini sik poreka paikya baptis laika baptis na laika Christmas or salaika omo ya Kristen si. Kebe Kristen ke kebe Kristo ni bagi neng tangai tongo boni bagi neng tiyo boni bagi neng tango beba neng omo si Kristen lam. Guys, jeng continue klayona chapter 14 table important ganaro nang koyu kaham ke khana nai bagi get tini asu zora na pairis nai suri nai bogra kaito no hambai ro nung sino nini kok sapsani zora te wan sok nani zora roka hen bai kaito no hambai tebe kaito tabok sung liya nung se chini bisingo tongo nung se sung no aikolo nung nini bagi se sung tongo sung no subadi ono sung srai ke chini bukhawo krak kena manan bagi tebo hambai maru nung sino kahang tung tongo mane bagi nung kaya sak zora nini kok bai sung krak ngi tongo nan subadi hani hai zora ni yapari bogra Jisu ni surisan amen hambai jatang